Bok svima i dobrodošli u moj novi video. Danas je opet sa mnom moja sestra Ana, koju očito svi obožavate gledat, pošto stalno tražite nove videe s njom. Tako da danas ćemo snimat koji jedan, ajmo reći, make-up challenge. Točnije, ja ću nju pokušat našminkat koristeći se samo Essence proizvodima. Evo, ja sam odvojila svu šminku od Essence-a koju imam. Mislim da će ovo dobro proći, zato što mi se čini da imam većinu stvari koje mi trebaju. U komentarima mi napišite ako želite da snimam još ovakvih videa gdje koristim samo neki određeni brand, tako da isto mi napišite koji. Essence stvarno možete kupiti u bilo kojem DM-u, Milleru, tako da pristupačan i stvarno ga svugdje možete nabaviti, pa možda još od ovog dobijete neke ideje kako bi se mogli našminkati. A mi možemo krenuti na video i ja ću započeti sa šminkanjem. Ok, prva stvar koju ću stavljati je primer. Ovo je Prime Plus Studio, primer sa crnom glinom. Ja ga već dosta dugo koristim i iskreno mi je super, tako da to je prva stvar koju ću staviti. Sljedeće ću krenuti sa cijelom podlogom. Nažalost nemam nikakav puder od Essence-a, ali imam ovu You Better Work toniranu kremu. Tako da mislim da ću iskoristiti to i kombinirat ću sa ovim Stay All Day korektorom. Ovo tu ja još nisam nikad koristila. Ovaj korektor je tvoj, tako da nisam koristila ni jedno od ovog dvoje. Stvarno ne znam kako izgledaju ni kako će ispast, ali ja mislim da će ovo dvoje u kombinaciji biti sasvim ok. Ne moraš toliko li nije. A, tu je. Pa tako puder praktički. Nešto slično kao neka BB krema, ja bih rekla. Samo je dosta rijeđe, mi se čini. Ovo mi se čini ok krema. Ne pokriva jako, tako da ako želite nešto onak dosta prirodno za svaki dan, ovo mi se čini super stvar. Nije baš tvoja boja, ali nemam nijednu drugu, tako da sad kad stavim još korektor i kad se malo posvijetli da će biti ok. I napišite nam šta mislite o našim naušnicama. To je Ana sama napravila, tako da je to napravila i meni jedne. Sad sam stavila kremu i korektor, a kako bi to sve matirala koristit ću ovaj You Better Work Fixing Powder, znači običan bijeli puder u kamenu. Meni je iskreno ovaj najdraži, njega i ja inače koristim, tako da stvarno mi je super. Najviše mi se sviđa zato što kad se slikam nema flashbacka, isto tako drži stvarno jako dugo. Sad prelazim na obrve. Jedina stvar koju imam od Essence-a za obrve je ova Superlast olovka. Ja inače crtam s njom obrve, tako da bojim se da ti ne bude malo pretamna, ali probat ću onak sam lagano nacrtat, tako da ti ne budu prejake obrve, negdje izgledaju onak prirodno. Jedino nemam nikakvu onak četkicu kao za izblendat obrve. Moram se snaći bez toga jer su mi sve četkice na olovkama od drugih brendova koje sad ne mogu koristiti. Pokušala sam ti onak skroz lagano popuniti, tako da i napraviti onak, izgledaju kao tvoje prirodne, tako da mislim da je ovo ok. Ja uopće u zadnje vrijeme nemam problema s popunjavanjem obrva jer sam otišla na bojanje obrva. Zapravo mi izgledaju ovako i bez šminke, tako da sam se riješila tog dijela i ne gubim toliko vremena više na crtanje obrva, pošto ja prirodno isto imam užasno svijetle obrve koje se jedva vide. Mislim da bi mogla i dalje odlaziti, da mi srede obrve svaki put. Gle, još svijetle obrve od tebe, zato. Dobro, onda ćemo i tebe poslati na bojanje obrva. Evo sad ću samo maknuti višak ovog pudera u kamenu i mislim da možemo preći na sjenilo.
Od Essence imam ove dvije palete. Prva je ova Good Day Sydney, a druga je Hello New York. Ovako izgledaju. Ja iskreno mislim da ću uzeti ovu, iako je meni osobno ljepša. Znam da je tebi ova draža, jer ima plave, ali ja više volim ovakva smećkasta sjenila, tako da mislim da ću danas nju koristiti. I baš mi je nekak slatka za ljeto. Ali Hello New York ima ovako ovu tu. Mi se sviđa jer kad stavite na oči na kameri ne izgleda tak, se mijenja. Izgleda bijelo, ali zapravo se je onak plavkasti ko highlighter, ajmo reći. Dobro, ako hoćeš mogu onda pokušati staviti to sjenilo. S te palete ovo bijelkasto sjenilo, a ostatak ću onda napraviti sa ovom drugom paletom. Ali dobro, vidjet ću šta ću uspjeti smisliti sa ove dvije palete. Započet ću samo s ovom onak neutralnom smeđom nijansom, tek toliko da napravim neku bazu. Sljedeće ću uzeti ovu tamnu smeđu i samo potamniti onak vanjske kuteve očiju. Ja sam se isto danas šminkala s ovom paletom i to po prvi put. Mogu reći da me ugodno iznenadila i nekako mi se čini da tipa u zadnje vrijeme onak Essence ima puno bolje stvari nego što imao prije, ajmo reći tipa prije 2 godine. Stvarno se vidi da im se popravila kvaliteta šminke, isto tako imaju stvarno sad ogroman izbor svega i svačega. Ovo mi se za sad čini ok, a sad moram smisliti kako da stavim ovo sjenilo koje si izabrala još zajedno u sklopu s tim. Da, sjenilo je onako plavkasto, tako da ne znam kako da to uklopim, ali mislim da imam jednu ideju čak kako bi mogla izgledati dobro. Mislim da ću staviti još malo ovih smećkaste, tako da gornji kapak bude baš nešto između smeđe i narančaste. I onda ću u sredinu staviti te šljokice koje si ti odabrala, a ostatak ćete vidjeti, ali mislim da sam smislila nešto dobro i da će dobro izgledat. Ova smeđa ide taman više na narančasto, što mi je super. Zato što ove tvoje šljokice idu na plavo, tako da mislim da će biti dobar kontrast između tog dvoje. Uzet ću sada ovu šljokastu koju si ti izabrala i onda ću preko toga staviti te plavkaste šljokice, pa ću vidjeti kako će to izgledat. Već sad mi se sviđa kako izgleda. I stvarno ovo dobro paše zajedno, tako da dobro pogodila sam. Mislim da će stvarno super izgledati na kraju kad završim sa cijelim make-upom. Isto tako onda ću uzeti još iz ove palete, pomiješat ću ove dvije plavkaste nijanse i stavit ću ih ispod očiju zajedno. Samo gledaj gore. Uglavnom samo ću, znači uz donje trepavice ću staviti malo plavoga. Sa sjenilom sam gotova, mislim da će izgledat super kad još stavim eyeliner i maskaru. Koristit ću ovaj The Dip eyeliner i ovu You Better Work maskaru. Ovu maskaru sam isprobala i koristim ju tipa zadnjih par dana. Iskreno mi se jako sviđa. A do sad sam uvijek koristila isto od Essence-a ovu All Eyes On Me maskaru koja je vodootporna. Mislim da ste sigurno vidjeli i u mojim prošlim videima gdje se šminkam. Uvijek sam koristila ovu. Ali čak razmišljam da počnem ovu koristiti jer mi je malo i bolja. Tako da sad ću uviti trepavice i staviti eyeliner i maskaru. S očima sam gotova, sljedeće ću preći na ostatak lica. Imam ovu slatku paletu koja se zove Hey Cheeks. Unutra se nalaze i bronzeri i rumenila, ima i jedan highlighter, tako da za lice ću onda koristiti ovu paletu.
I započet ću s ovim tu bronzerom i samo ću lagano konturirati lice. Ok, stavila sam bronzer, sad ću se prebaciti na rumenilo. Mislim da ću vjerojatno kombinirati ove dvije nijanse zajedno. Nisam još nikad koristila ova rumenila, tako da nisam sigurna kako će izgledat. Ali... Ja, jesam. I šta kažeš? Mislim da su dobre, da mi je... Koliko mi se čini, dosta su pigmentirana, tako da za svaki slučaj ću krenut polako, da ne bi stavila sad previše. Mislim da je narančasti najbolji. Pa, Narančasto ima neke male šljokice, tako da pomiješat ću onda njih zajedno, tako da vidjet ću koju nijansu ćemo dobiti. Peachy boju. Malo samo svi. No. Sorry. Nasmij se. Sad kad imaš malo boje na licu, prebacit ću se za kraj na highlighter. Ovaj highlighter isti sam stavljala i ja danas i mogu stvarno reći da mi se sviđa. Puno je bolji nego što sam očekivala. Ima dobar glow, tako da isti taj ću staviti i tebi danas. Dosta je prirodan, ali opet, mislim vidite ovo. Druga strana. Nije prenapadan, ali opet stvarno se lijepo sjaji. Prije nego što ću stavljati išta na usta, fiksirat ću sve ovo što sam napravila do sad, koristeći isto ovaj You Better Work fiksator. Prvo ću ti na usta stavljati malo ovog labela, ovo je My Beauty Lip... Ovo je My Beauty Lip Ritual. Olovku koju ću koristiti je ova Soft Contouring u nijansi Lost in Love. Isto to imam i ja trenutno i ova mi je jedna od boljih. Mislim, onak prirodna je, ali stvarno je lijepa nijansa. Tako da mislim da ću ti na ustima napraviti nešto slično. Sad ti meni reći da ću stavljati neki tamniji ili svjetliji ruž. Sjajna usta, mat, onak, reci mi kaj želiš. Mat, možda. Onda ako ćeš svijetli, uzet ću ovaj tu ruž, kojeg inače ja volim koristiti. Stvarno mi je super, jedan od boljih nude ruževa. On je u nijansi 02 Porcelain Doll. I eto, to bi bilo to za ovaj make-up look koji sam napravila danas na Ani. Nadam se da vam se sviđa, jel se tebi sviđa? Da. Budemo vam sad pokazali još izbliza kako sve izgleda. Uglavnom, to je bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidio, obavezno lajkajte, komentirajte i pretplatite se na kanal. Bok svima i vidimo se u mom sljedećem videu. Bye!